Impari pong magmisa, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilag yun ang igpam, puning anak ang puning banal na Espiritu. Amen. Ingino mantabeya kaya kayo. At kaya ka, Pakamalang kong kapatid, itipuing katlungal doning kakatamang trido. Pasalamatan tayo ing malugod a Diyos, karingegan-aganang grasyang binyen na kakatamo. Aranti mo rin si siyantapa mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikaing dinalanda kalakasakitan para kaya kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, ikaing mete para kaya kamingan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus,
ikaing sinubling mebye at pepaitas banwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing totoo pakaluluan katamu, at king pangpatawad daring kasalanan tamu, idala na kata sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamu. O Diyos sa igpami, karing maligayang kasaupan ay pagkalugmo kaya kami ketiking yato. Papalyarian mo na kaming miyagom king biyemo. Magari ka sana king biyemi ketiking yato, ba kaming mga intuliran miras king maslag at pakasautan mo. Itiyadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Mikeyas. Ginong, ipakit mo ingikapin ing pastol din kaya kang memalen. Agyang manok nangan lang dili-dili ra, king libutad ning kagubatan, atin panamang gabo na mataba, ang makapadurot karela. Paintulutan mo lang munta, at makapangan king malabong ng pastulan ning Basyan at Gilead. Antimo ing milabas sa panahon, gawa kang milagro para kaya kami, O Ginoo, antimo ing depat mo, kanitang leko mo kami, ibat Ehipto. Ala ng Diyos ay antikeka, O Ginoo, patawaran mo la ring kasalanan da, ring kaya kang memalen na mitagan. E manatili kabang-kaba ing mua mo, nune matula mong papakit kaya kami, ing alamong kupas alugod. Maging mapaglunos kang pasibayo kaya kami. Damusakan mo ring kasalanan mi, at iyugse mo la king kalalaman na ning dagat. Ipakit mo ing katapatan mo, at ing alamong kupas sa lugod, karing kaya kang memalen. Dinglahi ng Abraham at Jacob, antimo ing pengako mo, kanitang minunang panahon, karing makatwami. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mapamakaluluya at malam ing Ginoo. Mapamakaluluya at malam ing Ginoo. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Mabirog kong pangataw, purian meng lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang purian. Sablang kaya ka na pepanabang, sa kakalingwan. Mapamakaluluya at malam ing Ginoo. Ing sabla kong kasalanan, kayang pepatawaran, at pakayapa ng sabla kong kapanamdaman. King kamatayan, kakabos na ko, ing lugod na't lunos, babena kanako. Mapamakaluluya at malam ing Ginoo. Eya tatanamwa, kenuman, o mua mo sanang alang kapupusan, nakatamu papatulan, king dapat tamong kasalanan, o ablasan, ing dapat ay gusto, at ing kamalian. Mapamakaluluya at malam ing Ginoo. Numakanano yakatas ing banwa, king yato, makanyanyang lugod, nakaretang ating takot king Ginoo. Numakanano yang marayo, ingas tilagan king albugan, makanyang lakarayo king Ginoo, ding kasalanan tamo. Mapamakaluluya at malam ing Ginoo. Parangalan tayo ko'y mayap a balita.
Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. At magbaliklog kako, king mabilog yung puso, uling maganak ako at mitmo king lulos. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Ginoo manatili kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. King panahon na ito, linapit la kang Jesus ding dakal at alapan nyingil buwis at makasalanan bang makiramdam. Mibubulungan la ring pareseyo at ding talaturo ning kautusan. Ngara, makisalamuhaya ing taong iti at makisulu karing makasalanan. Inya sinabi ng Jesus karela iting talimhaga nga ng Jesus ating metong nga taong ating aduang anak alalaki nga naning bunso tatang ibiye mo na kanako ing manako pinitnana ning tatang ing bandina karing adwa ng anak kay bat ning mapilan aaldo pisalina ning bunso ing manana at mintaya king marayong bansa daralana la ring sablang ayablina karin nala ginastos ding pera na king ewus tong pamibiyebye. Inyang agastos na langan ding pera na, mi kamaraguladanop king bansang ito, at may lipit yang emunano. Inya may kipagobraya king metong nga taong mabandi king bansang ito. Papuntan ne niti king baryo baan manese babi. Burinang pakabsyan ing sarili na agyang karing bungang tanaman akakanan daring babi dapot alang minye keya inya nga pa isip-isip na ing kabilyana nga nang may kabalak karakal na ipus tatang ko at sasawa lang pamangan kabang ako mamate kong danop keti magbalik ko kang tatako at sabyan ko tatang mikasala ko king Diyos at keka, ku karapat dapat mayawos pang anak mo. Ibilang mo na ako mong metong karing ipos mo. Inya tinalakadya at mibalik kang tatang na. Marayo pa, ikit na ng tatana at tutuyang melunos. Inya may mulayiyang sinalubong keya, kinawol ne at penuma. Nga na ning anak, tatang mikasala ko king Diyos at keka, naku karapat dapat mayawos pang anak mo, dapat sinabi na ning tatang karing ipos na, mamalagwa kayo, dalaye keni ing masanting diling imalan at ipasulod ye keya. Pasuluran niyeng singsing at sandalyas, kunan niya ing pataba na biserong baka at patenye, mangantamu at magsaya, uling ing anak kong iti metene dapot si nubliyang mebye. May bating ya dapot may yakit yang pasibayo at may gumpisalang migsaya. At sukanita king marangle ing anak apangane, inyang pahuliya at malapit na king bale, may karamdam yang tigtigan at terakan. Inawos ne ing metong kareng ipus at kitnane, nano ing malyari keti. Tekibat na ning ipus, di natangya po ing kapatadyo,
pepapateneng tatangyu ing biserong bakang pataban, uling ing kapatadyu, mi balik yang mabye at alang sakit, mimwaya ing pangane at bisang lungub. Inya nilwalya ing tata at inarune. Dapot sinabi na, si wanda kayo kilubding dakal abanwa, akapilan man kayo pepasukal alub. Agyang misan mo ko dininian biserong kambing ban pagtawan ko laring kanakong kakaluguran. Ngayon mong dinatangya ing anak yung yan, aminira king kayong pibandyan, karing babaeng magtinda king katawan do, pepapateya po ing biserong bakang pataban. Nga naning tata, anako, kapilan man kaya bera ka, at keka ing sablang bandi ko, sukat tamong magsaya at tumula, uling ining kapatad mo, metene, makanyan man sinubliyang mebye, me bating ya at me yakit ya. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap agat panapon po kaya kayungan. Iya ko pong manaral ngeni, papagpainawan ko paring kaya katang diakono. So iti po yung katlungaldo ning kaya katamong trido, dakal po salamat, piti po nakatamong pasibay ng ngapong Ginoo, at iti po metong yang maragulag grasyan. Dakal po salamat kaya kayo, ing kanakong homilya makuya diyamo ditak yamo uling ditak kayo mo ditak yamo po uling ditak kayo mo so napon po ing kakatamong arsobispo ding readings tungkol keng NV dirya at ing dirya burimu itang nung nanong atsukaya burimu makanyang kana naman atsukeka metong ya po ka rin kabaldugan na itan dirya ating dirya neng misan mumuli akeng anger mimuaka at iya mo keng anger mumuli nune hatred pikasaman me aneng misan uling kasaman me balamu mo makayangat siyang pikakasaman mo, neng misan mumuli akeng pamakamate, killing. Pero itang first reading napon, minuliya keng forgiveness. Agyam pa pong pisalide, o ing plano da kasi patende uling maigit neng kaluguran ning tata i Jose, pikasaman de pureng kapadad na. Nyay kayong pengari kailangan pante-pante po yung lugod yung karenganak yun may gitneng kaluguran Yose uling matwane po itatara o ita mibay siya pa'y Yose alwa po San Jose itan kanyang lumang tipanini Joseph the Dreamer at uling maririalang pikasaman de mimwala kayo nanong plano da patende o ito yung plano ra. Kaibat eda na po sinduita none ninabure king talaga king alangdanum malangi kaibat nanita inggewara pisalide hanggang enyang iya tinatanging panahon meging gobernador nepa ning Ehipto at bandang tauli lawenyo po eya minablas Yose dening kapatid na tilukeng Egypt, mi kadanup ka rin. Pero, Yose, meging gobernador ning Egypt, at ita mi bandiya. Pero rening kapatid na pintalande,
para manyawad lang saup kayo, anyang akilala no rin kapatid na pepatawara na la, sinopa na la, iya po misimpan sa manglu. O itayong lugod. Nyapin, sinopa na la, iya minablas matsura, nune dening kapatid ng ginawang matsura kaya, patawaran na la. Nga kupin po pisalideng 20 pieces of silver Jose, lawenye Jesus, pisalidya mo na naman for 30 pieces of silver at ilang pamiparew. Ing pamiyaliwana mo po keng gospel na punyapin, ing anak na ning makibandi, Petere, iyapin ni Jesus. Po? So, isundo tayo po ini. Ing kanako pong idake kaya kayo yapin, ing lugod na ning Diyos, ing kasalanan, ampo pa ing pamamatawad na ning Diyos. O yan po, the love of God, the forgiveness, the sin of man, na nung epekto na ning kasalanan, na ning maging bunga na ning pamikasala, pero sumagin na nita in Diyos, mamatawad siya, king taong sisisi at magbalik loob king apong Ginoo. So lawin tayo po, it is a parable. Metong yang kwento, a parable, naning parable, naning talimhaga, metong yang makalupang kwento, pero mayroong makalangit na kahulugan. It is an earthly story with a heavenly meaning. Niya, ating kanong metong tatang, ating yang adwang anak. So mag-focus ko po king lugod na ning nga pong Ginoo, kasalanan, ating pamamatawad na ning Diyos. O ning ini pong ining anak ng bunso, inawad na inkeyang mana, at walang may kapatid. Ining bunso, may malagwaya, inawad na inkeyang mana kang tatang na. Baloy po nung nanong buri na sabihin nita, mabiyaya pa itata na manyad ning mana. Insulto po ita keng pengari. Pero mabiyaya pa, manyawad na kang mana mo. Pero lawenyo, ining tatang, binyena, ing mana na ning kayang anak. Inyang ikwana na ning bunso, ing kayang ama na, pisalina, ada kalya pera, nanong gawa na po, likwani tatanaw. May koya, mintaya king meto nga mara yung lugal. At karin, migyan choya, karing kayang pera. Dapat dinatanging panawon, may kasalot muna namang karin may kadano, may gisan in kayang pibandyan. Nepo? May gisan in kayang pibandyan. Hanggang inyang iya, uling alane nga pangan linubyang obro. Nanong meging obra na manyese ang babi. Ing pamanyese babi yung peka mababang diling obro. At bandang tawli po merano piyo. Bandang tawling buri ng kanan itang pamanga na babi. Migdu sayo. Migdu sayo. Kaibat na nita minisip yan makanano yung magbalik kang tatana. So, nano po yung lugod na ning apong Ginoo. Ing apong Ginoo po, tutuyang malugod. God is love. The nature of God is to love. He cannot contradict Himself. Iya makagawang kasalanan ing apong Ginoo. Ing lugod, yapin, potang panimong isipan, ing ikakayap do, dingke kang kaluguran. God is love, nga ng St. John, at pepakit na yung lugod na kayakatamo, inyang binyene, ing kayang anak. Ing lugod, emya mo sasabihan. Ing lugod, papadamami, king kaluguran mo. Mayan mo, ing sabihan mong I love you, kaiba't tampalingan me. Aya po makanya ning lugod. Kailangan ipadamam mo in lugod
king kaluguran mo. Nyapin John chapter 3 verse 16 na sinabi na, God so loved the world that He gave His only Son. God so loved the world, uli na ning lugod na ning Diyos, binyene ingkayang bugtong ay anak. When you love, you have to give and share. You can give without love, but when you love, you have to give. O yan yung lugod na ning apong Ginoo, binyening anak na yamo kabud. Nung burina pong sabyan nita, iya kabud, binyene pa, naning burinang sabyan, ing lugod at ing sense of sacrifice. Magsakripisyo ka itong lulugod ko. Ating kang babye, ngakupin po, panay kong kukwento niyang mag-aral kay seminaryo, dengalwang anak, ila kabuding anak na lalaki, magpariya po. At na po kasakit ka rin pengari po, tanghiya kabuding anak na magpariya po. Nanong gagawan na rin alawang pari, at rin aliwang pengari, i-discourage na po yung anak daw. Anak, ikarugong dili, magpari ka pa, lakwan mo kami. Nanong sabihin na pa, kasanting mo anak, magpari ka. Bala mo yung pamagpari ka rin yung mga tsura. Pero yung kulalawan, lawen nyo rin ang adwa. Kabiyasnan mo anak, magpari ka. Bala mo yung pamagpari ka rin yung maklakabuntok. At inyang sense of sacrifice ing lulugod. Inyapin sinakripisyo ni ing anak na yakabud binyene pa. O yan ing lugod na ni nga pong Ginoo, pepakit na po, pepadama na. Mo kaya na nitang sabyan mong I love you, pero prove it. Padama mo king kaluguram niya pining Diyos, o yan, binyening kayang anak. Yakabuding anak na, ting anak na, dinaw na pa po yung biyena. Ing lugod na ni nga pong Ginoo, anyang misang kinanda ko, no anti karagul ing lugod na ning Diyos. Lawan may crucifix, nung buri mo po akit ing lugod na ni nga pong Ginoo, just look at the crucifix. Makapakanya niya. The love of God cannot be measured. Mo asok dan ing lugod na ni nga pong Ginoo. It is boundless, it is countless. It is an unconditional love. Sabihan mo nga it is infinite. Makanyanyang lugod na ni nga pong Ginoo. Ipo? At uling kaluguran na katamo yan, binyan na nga ni nga gana-gana. And then, akakita mo yung lugod na ni nga pong Ginoo. Then, what is sin? Nung yung Diyos lugod yan, then sin is the refusal to love. Potangeta na lulugod o itapuing kasalanan. Niya potang spell may sin, S-I-N, at the middle is I. Ing dapat makasentro yapinin nga pong Ginoo. Kailangan tularan tayo nga pong Ginoo. Po? Pero potang ing maging sentro ning biyeta mo yapin ning katamong sarili at ileleta yung apong Ginoo, then we begin to sin. Uling what is sin? It is the transgression of God's law, an offense against God, deliberately to breaking God's law. It is doing one's will. O tanggagawan mo yung sarili mong kaburian. Imbes na yung kaburian na ni nga pong Ginoo, then we begin to sin. Ano po? O yan yung kasalanan. At nano po yung bunga, epekto na ng kasalanan yapin ining anak.
lawen nyo po tang mi kasala tamo mapaklud ing relasyon tamo king Diyos. Potang mi kasala tamo gulutan tayo nga pong kalupan ng anak abulagsak king ebanghelyong binasa ko. Ginulot siya kang tatanang. Adostong ginulot ka kang tatamo king katamong Diyos. My dear brothers and sisters, you begin to suffer. Ing bunga na ning kasalanan niya pining kasakitan. Kasanting na napubiye king pibalebala ng tatana. Kaybat nanita kinawa niya po. Enya pinmigdusaya at magbugyang mati. Kalupa na mo po'y ngasan. Nukar niya dapat makabili ngasan keng danum. Lakome ingasan keng danum. Matiya. Makanyan muna naman ining anak ami kasala. Oras kinawa ni king apong Ginoo. Mateta mo. Niya pala sinabi na ning tatang king talimhaga. Ing kapatid mo nga na meteya. Dapat ngini mebiya. Ing anak mo mewalaya. Ngini meyakit siya. O tapong mikakasalata mo. Mamamateta mo. Amen. Makanya niya yung kasalanan. Potang mikakasalata mo, etamo mo mikakasala king Diyos. Nune, karing kaparan tao niya, sinabi na kin, magbalik ko kang tatangkot, sabihan ko kaya, mikasala ko king Diyos at keka. Potapong mikakasalata mo, etamo mikakasala king Diyos. Nune, karing kaparan tao. Potang mikakasalata mo, gugulutan tayo nga pong Ginoo, mapapaklud ing relasyon tamo. O ita ing peka malungkot dili king bietamo. Potang mikasalata mo. Potang mapaklud ing relasyon tamo king Diyos. O ita po ing peka malungkot dili. Potang mikawani tamo king apong Ginoo. E tamong mikakawani kaya, lawen nyo po ring mikakasala, o ba't sasalikot lang? Panintunan no, ning batas, sasalikot lang. Nya mikawani ka, karing kaparang tao. Pero ing masanting na po, yapin, potanging taong may kasala, may masmasya, nga na po ning anak, maanyang magdusa ni, may ranop ni, talaga pong istong may kasala tamo, milaw tamo, kinga pong magdusa tamo, o itayong peka malungkot dili king biyanang tao po tang may kasalaya, at ing peka masayang dili king biyatamo po tang kaya biyatay nga pong Ginoo. Itayong peka masayang dili po tang at yung Diyos keka, dapat ing peka malungkot dili king biyatamo, yapin, potang mikasala tamo, potang mapakluding relasyon tamo king Diyos, potang gulutan tayo. Inyang migdusaya ining bunsong anak, mi masmasya, uling mera nupya, magkakasakit siya. Nanong sinabi na maya paretang dingipus king pibale-bale ng tatang ko, sawa-sawa laking pamangan. Ako ngining kinawani ko, magdusa ko, daranop ko. At sinabi na po niyang mi masmasyan, magbalik ko kang tatang ko. At sabihan ko kaya, tatang, may kasala ko keka aking Diyos at keka. Na po tuturing anak mo, nune ipos mo na mo, lawen niyo na po, migpakumbabaya. Nya importante ya po itang kaybat yang may kasala yung tao, magpakumbabaya, tanggapan ng kayang pamikasala. A penitent sinner, magbalik yang ini, inisip na. Nya pining panahon ng Kwaresma, metong yang panahon ng grasya nga nang ning kakatamang Arsobispo napon. Metong yang panahon ng pamagbalik, pamanyisi, pamagbalik kingapong Ginoo. Magbalik yan. Anya pong makuya, ining anak kay ni, ing tatana, agyam pa pong malawot ni, makalaway a pamuri ning tata,
siguro rugwal doldo makalawi panenaya ning anak no. Makanya niya po yung lugod na ning Diyos. Agyam pangating mi kasala ing Diyos panayang manenaya king taong mi kasala. Oy tayong lugod. Na po? Kaluguran niya pamurin agyam pang mi kasalaya. Agyam pa pong mi kasalaya ing lugod na ni nga pong Ginoo mababawas. Tandaan niyo po ini. Agyam pang mi kasala tamo ing lugod na ning Diyos mababawas. Nakata iya malyari niya lugod. Makanya niya po yung Diyos tamo nga napinitang sinulat Father John Powell metong yang Jesuita nga na antina mo ang sasabihan ng Diyos, kaluguran da kayo, I love you. Even if you will leave me nga na, I will not stop loving you. Nga na kanunin nga pong Ginoo. Even if you will sin against me, maragul ing kasalanan. Pero if you choose to sin, I will never stop in loving you. Makanya niya po yung Diyos tao. Agyam pang no antikabayat ing kasalanan na gawa tamo, ing Diyos at siya pamurin. Anya pinitang inisip na ning anak, o ita, aisip na ita, uling atin niyang lugod, itatana. Po? Palagi akupin niyang makuya, itang kayang ring mata na makalawi laking anak na. Hanggang nganyang magbalik ya, muli ko magbalik ko kang tatang ko nga na, magbalik ya, balo ya po, anyang muli ya, o ba't itata naman yan na ya. Anya pinita mo po, bayo tamo mong takete, iya po, tatayran na nakatamo. Iya po, pintala na nakatamo kareng pibale-bale tamo, bang kanita miras tamo keti. Bayo tamiras keti, de kita na nakatamo. Anya po tang muntata keti, kaya beta niya po. Inyang akit ning makanya ning tata, nga na meluno siya king anak na. Baloy po, nanong gawa na ning tata, malawot siya pa yung anak na, ing tatang ikit ning anak na, siguro katsura na. Gisi-gisi, siguro malan. Siguro mendilo. Makanya niya, ing tao po, tang mi kasalaya, matsuraya. Pero yung Diyos, mamaliwa yung lugod na. Nanong gawa na ning tatang, iya po'y minunang memulay, sa gananing anak na pengawul net penumane. Baloy po kareng Hudyo, ing tatang, ing matwa, mamulay. Marakul akalapastanganan, karing tatang isang memulaya, pero ing tatang kedi niyang akit ning anak na daratang ya, ing tatang yan ang memulay, at siya ganane, ing anak na. Makanya niya po yung Diyos tang, o ang nakatang magbalik, mamulay sa sagana na katamo. Kayabat inyang pengawal ne penuman ni migsalita yung anak. Tatang nga na, may kasala ko king Diyos at keka, ginawa yung script na, nung nanong sabyana. Pero, ing tatang, tambing neng sebatan. Niya po, nanong sinabi na ning tatang, o ita dinatanging anak ko, isadyaye ing imalan, pe kamasanting diling imalan. Ipasulod je king anako. Ipasulod je ing singsing. Ipasulod je laring sandalyas. Patenye ing pataba na baka at magsaya tamo. Lawin nyo po. Pe pasulod na ing pe kamasanting diling imalan. Pe pasuluran ing singsing. Pe pasuluran ing sandalyas.
buri ng sabyan, binalik na ang dignidad na ning anak ng mikasala. Potang mikasala tamo latang dignidad. Mababaing lawe daring tao, potang mikasala tamo. At makanyanyamunan po, meka detang ipos na ning tatang, ketang pamagbalik na basibasan deng batuling mikasala Dapat nung basibasan deng batu, manasakit sa ing anak na, bangkanita ing anak na, ere basibas batu, at eya manasakit, nanong gawa na ning tatang memulay at kinawal ni, bangkanita ere basibasan batu. Amen? O yan po yung Diyos tamo. Nalalawan ning kasalanan, potang may kasala tamo, lalawan ning pamagbalik tamo kayo, inyapin kinawul ni at penumani. Po? Pepasuluran ni pinsingsing ang pupang sandalyas, buri ng sabyan, binalik na yung kayang dignidad. Uling gustong may kasala yung tao, alayang dignidad. Dapat ining tatang, uling ikinaking anak na sisisiyag, yan ang minunang kinawul, paniyang mumunang kakawul. Nya po tang mangumpisal tamo, may kawul tanang, kinawul na nakatam, ning kakatamong Diyos ang malugod. Kayba't migsayala, uling ing anak ko may walaya, dapat may yakit siya, potang may kasala tam, mawawala tam, at nang misan magwala. Pero ang Diyos, mayakit siya, ikit ni. Uling ing anak ko, meteya, pata palang may kasala tamo, mamamate tam. Spiritually dead. Dapat ngayon may balik king anak ko, sinobliyang mebi. Makanyan po, paklurang kekeni, kung susundo itang metong ng anak, bukas Domingo, kayang tutukipang Domingo, yapin po yung Ebanghelyo. Kalupa na ning bunsong anak, pupunta ta kiti. Nano, ing malilyari po atang pupunta ta kiti. Karakal pong tao ng Biyernes, magtakako ba't dakala tao. 14 a misa, pero sa pakyangan, iting shrine. Nano'y nga kakidaring tao, oy ni po yung babihin ng apo. Kalupatay tang anak kabunso, migbalik ka kang tatana. Nga na po, devotees come, grieving, malungkot lang, malumbela, and leave consoled. Datang lang malungkot, ding devotees ng apo, potang makula, masayala. The devotees of Apo, they come troubled, magugulo, maliligaling, and go home in peace. The devotees of Apo, they come, they are burdened by the weight of their sins, and return home freely forgiven. Kami po papangumpisal kami. Neng misan deng mangumpisal keta, pilan banwa mangumpisal. Neng misan atin pong may umpisal ka na ako, katoliko. Pero may umpisal yan. Mga bayat a kasalanan, ako na po sabyan ke kayo. Potang montala keti, mibabayat nanla the weight of their sins. Potang makola, ing panandamanda, mi patawaran la. They come here confused, litong-lito, and go home refreshed. They come feeling ill, nang kay masakit lang, and go home feeling healed. Masakit, pero istong mintala keti, makola, ing panandamanda, kinayap lang. They come here discouraged,
and go home with a renewed inner strength. Maging masikan lang, uli na ning Apo. They come here with their hearts sugatan lang and go home. Yan po, learning to forgive. They come here experiencing suffering, feeling dead because of their sins, and go home experiencing their own resurrection. Nga naning tataking ebanghelyo, meteya, dapat mieni, sinobliang mebie. Makanyan munan po puatang ding tao ketereng devotees, muntala keti, malungkot la, because of their sins, bala mo metela, kay batdang minta keti, it is their own resurrection. May babalik ang biyera. Nyanyang misan nga ko po, nga may ngutang lakako, dakala pupunta kiti ngara. Kasi pong yang nanong klaseng tao, nanuyaman may kasalayng maragol, lawen ye Apo, deng daratang keti eno lalawan. Agyam pang nanong kasalanan ng depatanda, iya po, lawen ye makapiyakyak, at uling eya lalawe, inyapin, ding tao, lalapit la kayo. Itamong tao, potanging metong nga tao tinyang problema, o kaya baluta mo may kasalay na ang gagawan tamo, pakalawen tayo manibat bitis ang gababo, itamo masala tamo to. Pero ya po, potang daratang yung taong makasalanan, makapiyakya, nasasabihan, o kaya panyabiyanan, none kaulani, kalupanay ning anak, abulaksak keni. So, in Diyos tamo, tutupin po, mayaw siyang ing Ebanghelyo, the prodigal son. Pero yung talagang title na nini, the loving father. Ing malugod at tatang igpang. Nya inipo yung sinyer po kaya kayo, the love of God, sin, and the forgiveness of God. May kakasala tamo, pero yung Diyos, malagwayang mamatawad, karing taong sisisi. Nya ngini pong panauning Kwaresma, itamo panaya nakatamo, ning kakatamo Ginoo, panaya nakatamong Apo. It is a season, it is a time of grace. Manaya kakatamo, para bang kanita lumapit tamo, at manyawat kapatawaran, karing kakatamong kasalanan. Apo Mama Kalulu, pakaluluan mo kami, ikaming makasalanan. Amen. Kapatad, inyang ing anak, abulagsak mi balik ya bale, ing tatakin yak-yaking tula, ating maragulas saya karin banwa, potang tapat tang sisisi, nga tamong manalangin, Ginoo, pakaluluan mo kami, king magbalik keke ka. Ginoo, pakaluluan mo kami, ikeng magbalik kaya ka. Para karing sablang tao, makapiisip-isip lasana, at magbalik kingig pa, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ding sablang balitang ning lipunan, kapilan man sa ero ko kondenahan ding bulagsak, nunes so pandong maglarin, karing karelang bie, ipanalangin taking Ginoo. Para karing makakulong karing sukulan, pauliring karelang kasalanan, akilala rasana, ing karelang kabalatungan, at magtantulang magbayong bie, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangan,
Iarap tala sana, ring kekatang biye, parayo king kekatang sarili, at papunta kingig pa, at kang Esus, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Igpaming at subanwo, parati mo keng panayan magbalik kaya ka, ing bangketi anong numo ke pakanan king katawan at daya ning kekang anak, alilano sana ning mga siyasming puso, karing sisisi at malugod a puso. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Baning daun tam batanggapya arapaning Diyos igpang lubos mayupaya. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri ang pon kaligayan ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O maganakang igpami, ipanigapumi keka, king kapamilatan dareting banal a misteryo, mirasana kaya kaming bunga ning pamanatbus mo, iti sanang sakripisyong yayampang mi, idayo na kami king nanuman kalabisan, at tayra na kaming miras, karing makaligtas mong kalam, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, itasyo la ring puso yo, Makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat-dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man.
O igpa, Diyos sa malugod, ampong maganaka. Ampat king pamangawat mi king pamangan, buri mo kaming mabiyasang babiye kapasalamatan keka, ating penitensyang daraptan mi, makapawi king sablang ketasan mi, at makasaw king pagkabiye ring pakakalulo, at paulinaniti, makapakitulad kaming lalo king malam alub mo. Ulinita kambering mabilang-bilang anghel, mikakametong kamingan paligaya kekaw, at king metong mong siwala ngamingan pupuri. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may ng espiritu mo, anti mo ing titipangambun, kareting ayin mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinawon ing Biena, king pamaylas ampong kamatayan na kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at piruri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti, yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ng daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, pankanitang may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. O mapamakalulungig pa, ing kamatayan po ning pangasabli ng mebye, daraon miya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pong daya ng Kristo,
tipuna na kami ng timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, lalong-lalo na di Reverend John at Reverend Harold, ding sablang talasuyumo, ding seminarista, ding magmadre, antimurin ding religyoso at religyosa, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idalamula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuan abirhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering nuan apostol, at ding sablang banal, amibiyebe kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ampong apelgayan dakasana, king kapamilatanang Ezo Kristong anak mo. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Tamang bipnong kapanaligan ang pong lugod king ikpa karingamanong tiro na kekatamo ning Ginong. Ikabos mo kami king sablang marok, o igpa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan,
At mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panay ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapanghabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, amponin ligaya, manggaman kingalangan. O Diyos sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, noning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon ming pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. Kapatad, anting anak na ning Diyos, ipakit taking balang metong ingwaganing kapayapan. Peace be with you po, kaya kayo ngayon. Nyoin kordero ning Diyos, nyoin milalakoking kasalanan ning yato, nuwan lading mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na. Pray.
tamo, o mapamakalulungig pami, iti sanang banal a pamananggap mi king sakramento mo, taglusana ing kabubusalan ding puso mi, papalarian na kaming mirakayanan emonano king biyemo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Pasibayo po, dakal-dakal salamat kaya kayo. Bukas po, 13th year founding anniversary ng kakatamong shrine. So 13 years na ating kakatamo pong manimuna king Santa Misa. Iyapi ni Pablo Virgilio Cardinal David. Po. So kukumbiranda kayo nga pong simba ng Malyari mo rin. 8:30 po ni ngabak ing kayang Santa Misa. So kaya kayo man po dakal-dakal salamat. Kaybat itang 6 p.m. uling anniversary na 6 p.m. iapuseto po iyang manimuna keng Santa Misa. Dakal po salamat. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo At kaya ka antimo. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos sa ding kaya kayong pamilya ingig pa ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne umetan na king kapayapan. Salamat